Mahoro y'Imana n'imigisha y'Imana ku bantu mwese mukomeje kugenda mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dukomeje kugenda tubategurira. Ahangaha ndimo kuhabona inkuru iteye agahinda, inkuru navuga ko ari iy'umubabaro, inkuru navuga ko iteye ubwoba, akaba ari inkuru irimo kuvugwa mu karere ka Musanze. Ni inkuru ivuga ko rero umugabo uri mu kigero cy'imyaka 20 aherutse gutwika abantu batandukanye, batatu muri bo bahita bahasiga ubuzima. Uyu mugabo rero ikibabaje cyane, mu bo yatwitse harimo na bene wabo, harimo umubereye se wabo, nawe akaba yaritabye Imana, my friend. Nkuko amakuru abitangaza rero, reka turebe ko inkuru bivuga. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Musanze bukurikiranye umugabo uri mu kigero cy'imyaka 20 ukekwaho gutwika abantu batandukanye akoresheje lisansi, batatu muri bo bagahita bahasiga ubuzima. Bivuze ko nubwo hapfuye batatu ariko we yashaka gutwika benshi. Icyaha akekwaho ni icyaha yakoze ku itariki 13 z'ukwa 10 2025, ndetse ikindi agikora kuri 13 z'ukwa 11 2025 mu masaha atandukanye y'ijoro mu mudugudu wa Nyagisozi, akagari ka Gatwa, umurenge wa Janja byo mu karere ka Gakenke. Uregwa avuga ko ku itariki 13 Ukwakira 2025 yatwitse abo bantu koko, aho yafashe utujerekani tubiri turimo esase, aragenda ajya ku rugo ruturanye naho atuye, hanyuma aragenda asanga umukecuru n'abuzukuru be babiri bicaye mu gikoni batetse. Nta kindi yakoze, yahise abasukaho esase, arasiraho umuriro, barashya. Abaturage baratabara ariko bahagera uwo mukecuru n'abana bahiye, bagerageza kubajyana kwa muganga, bagezeyo biranga. Umwana n'umukecuru bahita bitaba Imana, hasigara umwana umwe ariko nawe wakomeretse cyane. Amakuru agakomeza avuga ko kandi abaturage batabaye basanze bisa nkaho bigeze gucyaho umwana wapfuye ari umwana ufite imyaka 10, umwana warokotse ariko nawe agakomereka akaba ari umwana ufite imyaka 14. Uregwa nanone yemera ko ku itariki ya 13 Ugushyingo 2025 yagiye mu rugo rundi rw'umusaza w'imyaka 72, akaba ari nawe se wabo, asanga baryamye, amena ikirahure cy'idirishya, abamenaho lisansi, ubundi abarasiraho ikibiriti, barashya. Umusaza yagejejwe mu bitaro ahita yitaba Imana. Kugeza ubu ngubu umukecuru nawe akaba akirembye. Mu ibazwa rye rero uyu uregwa yemera icyaha, akavuga ko icyabimuteye ari uko ngo bajyaga bamwohereza amadayimoni cyangwa se ibyo mu miryango, ngo mu rwego rwo kugira ngo atazagira icyageraho. Bikomeje kugorana, bikomeje kugenda bibera hirya no hino. Baze kugira ngo ujye gutwikana bene wanyu, my friend, ushaka kubazimya, ushaka kubica bose. Eske tuvuge bose ari uwo mukecuru ari n'uwo musaza bose bari bafitanye ibibazo? None se niba hari abo ngabo baramwoherezaga ibyo ngibyo, urwo rugo rundi rwo yabahoye iki? Ni ibintu bikomeje kugenda bigora abantu hirya no hino, bikomeje kugenda biyobera abantu, ibintu bikomeje kugenda biba rwose. Abantu baribaza bati ibi ni ibiki birimo kugenda biba, bakabura igisubizo, bakibaza ubu bugome bwatewe n'iki mu bantu, ko mbona ubunyamaswa bukomeje kugenda bufata indi ntera. Ngaya nguko rero, ubwo banyakwigendera tubifuriza iruhuko ridashira kandi imiryango yabo yihangane. Uyu mugabo we akanirwa urumukwiye, ubwo tuzakomeza kugenda dukurikirana uko aburana ndetse n'ibihano bazamuha. Ni mu gihe icyaha rero uregwa akurikiranweho giteganwa kandi kigahanishwa ingingo y'107 y'itegeko nimero 68/18 ryo ku ya 30/8/2018 rigena ibyaha n'ibihano muri rusange. N'ikimuhama azahabwa igifungo cya burundu. Ngayo ngoko.